će doći na nešto koje je definisano sa 49 pravilnika koji će biti u prostoriji i nema ih ni više ni manje. Možemo brojati, a i ne moramo. Drago da smo danas ovde. Mi smo prvi put sa ovom knjigom i sa ovim čovekom Eliezerom Papom na ovom mestu, zahvaljujem Sunčici. Knjiga još nije bila izašla u februaru kada smo je promovisali, ali je bilo zanimljivo. U međuvremenu knjiga se pojavila 10 dana nakon toga, zove se Nesabrane priče, a nisu tako nesabrane. Ja baš mislim da su fokusirane. To fokusirane na Sarajevo, na Jugoslaviju, na neku zemlju koja ne postoji nigde više osim u našim sećanjima, možda i u nekim tekstovima, ali je meni drago bilo da pročitam prvo u rukopisu nešto što piše za mene kao jedan stranac, a u stvari skroz domaći čovjek, i posle kada se ga upoznam, vidim da tu nema nikakve razlike u identitetu, s tim što ono može da ulazi u različite identitete, što se vidi kroz ovu knjigu. On propituje te identitete, propituje jezike, propituje svet, ali čini mi se ostaje taj Sarajlija, Bosanac, Jugosloven pre svega, Ladino profesor, važan profesor. Meni je drago bilo, hvala Sunčice, što si nam ja sam je zvao pre nekoliko dana u 11 sati uveče. Mi smo sedeli po tomu da pitamo možemo li da dođemo ovde, ipak bi bilo dragoceno da ponešto ispričamo o knjizi koja sada konačno izašla. Kako ti izgleda knjiga? Fenomenalno, mnogo bolje. Znači, s obzirom na spontanost koja prati cijeli ovaj projekat od samog početka i s obzirom na činjenicu da kad si me nazvao da me pitaš imam li neku ideju za naslovnu stranu, ja sam sjedio u kafani i imao sam pri sebi samo mobilni telefon i u mobilnom telefonu sam u datom momentu imao ovaj grb i palo mi na pamet da ako već pravimo taj grb kavaljera Ladina i šta ja znam koji ne, to je jedan viteški red koji nema baš veliku sebu ili veliko članstvo, onda hajde da iskoristimo istu tu stvari za ovo. I onda je taj grb zapravo tako dobar da ja, od kad sam dobio knjigu, više gledam u koraca nego što čitam, a sve je ispalo, mislim, nemam. Menjali smo nijansu. A šta je bilo? Bilo je malo častije. Ne sjećam se, što znači da je ova savršena. Sjajno. Dakle, naš gost je Eliezer Papo, ne znam da li treba predstavljati, mislim da vas ga znate, ali profesor Ladino književnosti na Univerzitetu Ben Gurion u Negavu. Mi smo ga uspeli dovući iz Beograda sa konferencije Ladino jezika i književnosti, koja se održavala 3 dana i koja zaista radite da stvar. Možda i to da nam kažeš šta je to u stvari? Mi smo se viđali na kraju toga, ali nismo pričali puno o tome. Da, znači u slobodno vrijeme, između ostalog, ja sam i predsjednik nekog naučnog društva koje se zove Sefarati. I to naučno društvo, kad god nije korona, ima svake godine znači jednu konferenciju. I još 2019. je trebalo da održimo konferenciju u Beogradu i radni naslov te konferencije je bio Sefarski Jevreji između religijskog, etničkog i nacionalnog identiteta. I onda je uslijedila kriza identiteta zvana korona, tako da je to otpalo 19. pa 20. pa 21. Ali ja sam Bosanac, mi smo tvrdoglavi i na koncu smo 22. poslužili isto jelo napravljeno 2019. A zašto baš taj naslov, baš ovde? Jer prije toga smo recimo imali konferenciju u Portugalu i tamo je osnovna tema bila Sefardi i more. Ili prije toga smo imali u Berševi, pa je tamo tema bila materijalna kultura sefarska. Zemun je itekako bitan za prelazak sa etno-religijskog na nacionalni identitet, jer je u Zemunu sjedio jedan drugi Sarajlija, zemunski rabin Jehuda Ben Shelomohaj Alkalaj, tvorac savremenog sionizma. Učitelj Herzlovog dede,
I na koncu konca Herzlov deda je već bio cionista i Herzlova baba je bila cionistkinja i brat Herzlove babe je bio cionista i Sarajlija iz Zemuna Raval Kalaj piše preporuku bratu Herzlove babe. Kaže, on je jedan poznati cionista u Zemunu i tome slično. Moje vlastito, i brzo ću odgovoriti na ovo posljednje pitanje, jer nismo ovde da se bavimo naučnim temama, ali recimo moje lično predavanje u toku tog trodnevnog kongresa na kome je učestvovalo 50 ljudi iz 15 zemalja, moje predavanje se bavilo Milošem Obrenovićem kao uzorom Rav Alkalaja za njegovo razvijanje ideje Mesije sina Josefovog, koje je potpuno novim sadržajem popunjava jedan stari koncept. Znači, u judaizmu, ajde da to kažem u jednoj rečenici, kad smo već ovde, i za publiku koja nije bila tamo i to nije čula tamo, znači, onako, naučno posmatrano, taj koncept Mesije sina Josefovog, nauka kaže da su Jevreji razvili tek nakon što je propao mesijanski projekt Bar Kochbin. I pošto su tadašnje rabinsko vodstvo, svi su Bar Kochbu priznali za Mesiju i sad se postavlja pitanje kako, šta, kako je mogao Mesija da bude, kako je Mesija mogao da strada, kako je Mesija mogao da ne uspije u svom projektu. I onda je izmišljena ta priča o dvojici Mesija, od kojih je jedan Mesija sin Josifov, a drugi Mesija sin Davidov. I kao što je prvo carstvo Izraela počelo sa Šaulom, da bi kasnije kruna prešla iz plemena Benjaminovog u pleme Judino i iz doma Šaulovog u dom Davidov, tako će biti i prilikom uspostave drugog Commonwealtha ili trećeg Commonwealtha, pojavit će se prvo Mesija koji stradava i nakon toga Mesija koji uspijeva. I to je drugim riječima, to je bio pokušaj da se razriješi ta enigma kako je jedan mesijanski pokret propao. Pa i trebalo je da propadne, znali smo da će da propadne, on je propao, prvi sljedeći će da uspije. Ali otad kad je izmišljeno to rješenje, postoji taj koncept Mesije sina Josifovog i svi, znači, vjeruju da će neposredno prije Mesije sina Davidovog da se pojavi paćenički Mesija sin Josifov, koji će u nekoj mjeri da uspije, ali će biti onemogućen od strane neprijateljskih faktora i biti ubijen i stradati. I to je koncept. I sad se pojavljuje Zemunac i gleda preko Save u Beograd i gleda kako s jedne strane stasava Miloševa Srbija, kako s druge strane sultan ne dozvoljava Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, ne dozvoljava im autonomiju, obezglavljuje i uništava zapravo taj begovski pokret za autonomiju i Jehuda Kalaj postepeno razvija ideju kako će sultan da dodijeli Jevrejima autonomiju i na jednom mjestu vrlo konkretno kaže što bi bili gori od Srba i od Vlaha, pod Vlasima podrazumijeva Rumune, koji su i jedni i drugi dobili autonomne kneževe, i onda kaže, a mi smo još pri tome stvarno lojalni sultanu. Na koncu konca kaže, možda je sultan, zar nije sultan zaslužio da ima bar jedan narod koji mu je odan. I on sad dalje razvija taj koncept i u principu, kako čitate njegove publikacije iz godine u godinu, tako vam je jasno da njemu kao role model za prekonceptualizaciju tog drevnog koncepta zapravo služi Miloš, koji će da se pojavi, postaće ga skupština, on će da donese ustav i tako dalje. To je to. Shvatili ste zašto je zanimljiva ova knjiga. Širi se u svim pravcima, asocijacije su bezgranične i otprilike je tako i mi prošle sedmice kad smo pričali smo pa smo se setili da možemo i da dođemo ovde. Da možemo da pričamo pre drugi. Tako je. Inače, Eliezer je u stvari, mislim da je prvi, ali nije prvi jevrejski pisac koga je Agora objavila, Izrael Jošua Singer, ne znam da si čitao, vjerovatno jesi, bratom od Nobelovca Singera i to stariji brat od koga ovaj Nobelovac sve skoro i naučio. Kao što znamo, ja sam ga objavio pre 15 godina jednog sa Poljskog, što je zanimljivo. Josi Telac se zvala knjiga, a u međuvremenu sam pre nekoliko godina pregovarao sa Edgarom Keretom, koga u međuvremenu preuzeo neki veliki engleski agent Wiley. Pa je bilo dosta to teško završiti, a kada sam bio u Jerusalimu asocijacijama, nisam znao da ću objaviti tebe.
Došla je jedna gospođa sa Galili Zisi, sa Galilejskog jezera, Jevrejka iz Iraka, iz jednog kibuca sa dečijim knjigama, koja je putovala. Znate, kad se nekom pojavi, Eliezer zna kako je to izruk, kako su to topla leta i kako je to kada neko dođe vam u 9 sati ujutro, već sišao tam, došao do Jerusalima sa Galilejskog jezera, što ima dosta dugo, mislim, 4-5 sati da se putuje. Samo zapadna obala i još dalje, to je još dalje od onoga, i ponudila mi je dečiju, a dogovarala se sa mnom nekoliko meseci ranije da se vidimo i ponudila mi je dečije knjige, koje, nažalost, ta Gora ne objavljuje. Ali eto, lepo smo se ispričali, a Vladimir Pištalo je posredovao između mene i Eliezera, u stvari Narodna biblioteka Srbije je suizdavač ove knjige i Izraelska ambasada je nešto posredovao, to mi zahvaljujem na tome, a ja kada sam, shvatili ste ovu vrstu disocijacije, odnosno asocijativne dispernosti koja kreće u stvari od Sarajeva i meni se čini, a moji sabornici to potvrditi, da li je Sarajevo taj centar zbivanja, da li se u stvari čovjek vraća na mesto ne zločina, nego rođenja i gde jeste, iako je Eliezer svetski čovjek po mnogo čemu, ali Sarajevo je ono što jeste i od početka i do kraja. Prvo i osnovno mi kad se sjećamo stvari, onda te stvari postaju mnogo ljepše nego što su bile nekad, ako smo mi lijepi, ili mnogo ružnije nego što su bile za prave, ako smo mi iznutra ružni. Pa sad ja ne mogu da se kladim da je moj način sjećanja na Zuku Džunkura stvarno ono kako je Zuko Džunkur živio i radio, ali danas retroaktivno kad pravim neku konstrukciju vlastnog sjećanja na Zuku, čini mi se, odnosno dopada mi se to što mi se činilo da on hoda po svijetu, a zapravo priča o Jugoslaviji. I mislim da je to ono što su na nekom podsvjesnom ili nesvjesnom nivou gledalci tih njegovih hodoljublja prepoznavali kao vrijednost i mogli s tim da se poistovijete i na koncu konca imate 15 putopisa o bilo kom gradu i o bilo kojoj državi, a ja sam najviše volio, mi smo tad najviše volili da gledamo te Zukine, samo Zuko stane i kaže evo nas u bratskoj, prijateljskoj i nesvrstanoj Francuskoj. Pred Louvrom, čuvenim dvorcem francuskih kraljeva, koji je poznat po tome što nema ni jedne ćenife. Kako su to radili francuski kraljevi i gdje, ostala je tajna, a ja kad god se nađem pred Louvrom, sjetim se pokojnog Hamdije. I nastavi da priča o Hamdiji iz Konjice i kamera je ga prati, on stoji pred Louvrom i gledaoc jugoslovenski sad sluša 7-minutnu priču o Hamdiji. Takva je ova knjiga, mi zapravo hodamo svijetom i pričamo o sebi, a taj sebe, njegov je temelj ono mjesto na kome ste nastali, na kome ste prvi put ugledali svijet. Na koncu konca, na kom su vam prvi put okrenuli glavu i rekli gleda se tamo, ne gleda se vamo. I otad gledate tako. Možda je zakrenite. Je Sarajevo, gdje je neko bilo? Evo, uvijek me natjeraju da pročitam i ovu pjesmu. Naravno, sa gdje, ne sa gdje, jer se radi o deseteračkom tekstu, ali to je znači jedan savremen, huči, sutjeska, ne znam da li primaknem mikrofon da ga odmaknem. Kaže ovako, je Sarajevo gdje je nekad bilo, ili odvjet jednom muhadžeru. Znam da zvuči jadno i čemerno, da se čini slabo i beterno, ali je barem od srca iskreno. Da ti ne bi puno okolišao, prosto mi je nešto odlaknulo po čitanju tvoje sitne knjige. Mi koji smo preko još odprije, i rat nas je lično mimoišao, koliko s ratu obilazi dade, sve imamo neđe u podsvijesti neku sliku lijepog i poznatog, ušuškanog šehri Sarajeva, iz koga smo ko biva otišli, a kom bi se možda i vratili, kad nam neđe drugo ipak nije, ko što nam se čini da bi bilo, u šeheru našeg djetinjstva. Tad te pukni nakav vatan derti, da ne reče naka nostalgija,
pa sve miješ i sam sebi laziš, u Sarajevu ja bi ovo bolje, ili bi brže, ili bi imao s kime, ili bi imao rašta i za koga. Najčešće od svih vatan derta, lisan derti ili žal za jezikom. Za vremenom i neki je mjestom u kome si svaku riječ znao. Nijedna ti nikad nepoznata, nijedna ti nikad zafalila. Svako je boju znao potrefiti i mjeru joj odrediti pravu. Svoju, na svome će svi isto zbore. A kad ono po tvojem čitavu da se, brate, lijepo razumjeti da je meni i takim ko tebi jeni Saraj još te više tuav nego iđe i kakarovina. Lako ti je u novom bit novi, a lajc stisni pa budi u starom. Gdje se koji od nas zatekao, dosad se je bezbroj navikao. Ako nešto nije ko u Bosni, bar se tješi da i nije Bosna. Ali da sjedi nešto u šekeru i da gledam sve ove bidate, gdje se Bosna putom prometnula, a Sarjome i moja čaršija, u tuđini, bez da se pomakneš, u novini, bez da išta mijenjaš, sem se čini, bi mi gore bilo. Jedno si me dakle utješio, koje si mi dobro pojasnio, se tamo, odakle sam došao, ne ide nogom, nego vremeplovom. Efendija ovako ti fala, ni lađa, ni melema boljeg. Da si htio naći ne bi mogao. Da poslužim tuđije riječima, postaj tude, sunce tvoga neba, neće grijat ko što te to grije. Lanec su tamo zaloga i hljeba, gdje više nije što je bilo prije. Ne dije nogom, nego vremeplovom, ako sam dobro razumeo. Tako smo svugde. Gordana Todorić je jedna od prvih čitalaca ove knjige. Kako to izgledalo? Mada je knjiga rastala. Ja sam je čitao kad je bilo duplo manje, dok su došle ovi deseteci, knjige o Ester, knjige o Ruti, ovi sada. Da se ubacim, kad sam već našao izdavača koji je spreman da to nešto izda, daj da ubacim sve što se... Ja nisam iz Sarajeva, ja ne umem tako da se šalim, da sam grozno patetična. Kako je nastajala knjiga, to ću samo delimično da vam kažem, bila je privilegija, naravno, posmatrati jedno delo u nastavku. Ja to nikada ranije nisam videla i velika je radost bila. Ali mislim da je mnogo važnije da vam, eto, ako dozvolite, skrenem pažnju na nešto što mislim da je vrlo važno. Prvo, kao što je Nenad rekao, jasno vam je da se ova knjiga ne može čitati nijednim od onih ustaljenih čitalačkih alata, niti strategije čitanja na koje smo navikli. Ova knjiga je grozno zahtevna i vi možete ići površinom, ali to je šteta jer nećete dobiti sve ono što ona pruža. Naime, reč je o knjizi formalno gledano trodelove kompozicije. Imate jedan deo koji čine priče, znači narativni, prozni segment, a onda unutar tog dela neke priče koje se tiču Elijezerovog, recimo, sećanja na Sarajevo, pa onda njegovog izraelskog iskustva. Elijezer ima 2-3 zanimanja, ja? I on multitaskuje vrlo dobro i uspješno sve to. Mislim, hendluje, ja? Na staroslovenskom. Na staroslovenskom. I to je taj deo. A onda ide središnji deo knjige koji čine 2 deseteračka prevoda starozavjetnih Megila, knjige o Esteri, knjige o Ruti. Ja sam znala da postoji deseterački prevod psaltira, znači psalama, za koje je Eliezerovo vreme našao Guslara, i to sve stoji sada snimljeno. Guslar je, ako se ne varam, doktorant na Heideggeru. Završio, eto, fino. Tako da to može... Mislim, šta znači uopšte u ovo naše vreme ako se neko obraća desetercu? Ali ajde da kažemo, rabinije, pa mu je bilo značajno. I onda imate treći deo iz koga ste čuli poslednju i po mom mišljenju izvanrednu pesmu, to je autorski deseterac, to ili Sarajevo gdje je nekad bilo. I onda ne možete da se ne zapitate šta sad to znači. Imate prozu, pa deseteračke prevode starozavjetnih knjiga, pa autorski deseterac,
2022. nakon što smo odbolovali postmodernu, eksperimente sa pokojnim, logocentričnim kanonom, sa padom svih velikih naracija, dolazi vam rabin, priča vam i peva vam, idući potpuno, suvereno putem Boga. To da postoji ono što bi Derrida rekao transcendentalni označitelj i da za njega to uopšte nije dilema, je jedna od tih stvari zbog kojih sam ja stala i rekla čekaj, ovo nije jednostavno. Ovo je nešto sasvim novo. I mislim da je sigurno da ima jedan deo nostalgičnog diskursa u celoj ovoj stvari, ali i s druge strane reči i o nadilaženju takve jedne ravni i o pokušaju da se moguće onim što je u stvari ravinska propoved ispriča i neka druga priča. I to je ono na što sam vas pozvala da kada budete čitali, ja nadam se da hoćete i nadam se da ćete uživati čitajući, dakle, da na to mislite i da tragate za onim šta je za tih vrlo duhovitih priča, koje su ispričane jezikom suverenog jezikotvorca, ako hoćete imate rečnik, i potreban on je rečnik za ovu knjigu, jer Jezer ne koristi samo turcizme ili neke arhaične reči, on reči tvori, tragajući za onom koja će doneti valjda tu istinu, jel? To je krajnje staromodna reč, ali u ovom trenutku ju je umesno upotrebiti. Dakle, kada sve to imate na umu, pred vama je jedno uzbudljivo putovanje koje je mnogo više nego samo put po jednoj nostalgičnoj ravni. I konačno ono što je meni, sad da vas ne maltretiram dugačkim pričama, ono što mislim da je užasno važno reći, to je da je ovom knjigom, ovo nije prva knjiga Elijezerova koja je izašla u Novom Sadu. Mi smo pre 2 godine, godinu i po recimo, objavili prevod dela njegove doktorske disertacije u kojoj on obrađuje uzorni primer ratne književnosti, partizansku agadu Šani Altarca. To je parodija, jedna od brojnih sefarskih parodija na Paskalovom agadu. I pre toga Elijezer je objavio 3 beletrističke knjige, sad ću vam reći tačno kojim redom ide da ne bih godine su te. Prvo su izašle sefarske priče 2000-te, pa Sarajevska Megila 2001. i konačno Časovničar i sačasnici 2007. Znači, ovo je njegova 4. beletristička knjiga koja se u regionu objavljuje i onda usput, pošto nešto mi je prešlo u naviku da najavljivali smo izdanje Partizanske agade, pa smo najavljivali izdanje ove knjige i sad odmah ću da najavim da će, zahvaljujući Nenadu Šapulji, biti obnovljeno izdanje i Časovničara, koji su u nekakvoj poetičkoj vezi sve. Dakle, kad sve to imate na umu, onda vi vidite da je sefardska ili post-sefardska, ali svakako jevrejska književnost u ovom trenutku, u ovoj kulturi veoma živa. I mislim da je to jednako važna činjenica i da ona ne priča o holokaustu ili ne priča samo o holokaustu i o traumama koje je holokaust doneo, nego donosi jedan spektar novih tema, motiva i izraza i to je trenutak da to slavimo. Eto. Sefardska književnost ulazi u srpsku književnost na ovaj način, ne samo na ovaj način, naravno, ali kroz ovu knjigu, to sam pominjala si taj humor. Naravno, sjetite se Efraima Kišona, je to god. Ovde najpopularniji izraelskih pisaca, koji inače Mađar, čini mi se Ferenc, kako se zvao? Ferenc Hoffman se zvao u Budimpešti, izbjegao je holokaust i završio je u Izraelu. Ja sam upoznao 86. godine, ali ne, radili smo čak jedan intervju za odašnji list Glas omladine. Evo sad smo dočekali da nam dođe opet iz Izraela neko ko ima tu vrstu senzibiliteta humornog, ali mislim da nije tu samo humorni senzibilitet u ovoj knjizi. Ima jedan nivo judaističke kulture
koji onako neprimetno, profesorski ubacuje na malo pomalo i kada pročitamo ovu knjigu, odjednom smo bogatiji. Čini mi se da je to i Zoran Đerić. Zoran Đerić kad je dobio od mene knjigu, zato je on danas ovde, pročitaju je za jedan dan i bio je oduševljen. Eto, time se kvalifikovao. Moram da kažem još nešto, ne samo to. Kada sam prvi put video ovo ime i ovu najavu na Facebooku, vi ste imali promocu u Narodnoj biblioteci, tako u Beogradu. Ja sam, kad sam prvi dobio, prvo pomislio da je to autor iz Izraela i da je Gordana prevodilac. Gledam da vidim da je ime prevodioca i iznenadim se da nema prevodioca, znači napisuje na srpskom. To je bilo prvo iznenađenje. Drugo iznenađenje je bilo naslov Nesabrane priče. Kada sam pokušao da odmah potražim da vidim šta je to, treće iznenađenje je bilo podnaslov i nesabrane misli i crtice, a o desetercu da se ne govori. I odjedanput krenete tako da otvarate knjigu i da je listate kao što sam ja pokušao, znači od početka pa s kraja, pa da vidim o čemu se radi, pa onda polako da vidim da li je to ono što me interesuje. Onda vidite da je to knjiga, prvo sam se pitao zašto ovoj knjizi treba i predgovor i pogovor. A evo sad i Gordana rekla da zaista treba da bi se knjiga razumela kompletno onako kako je zamišljena i da bi bilo što jasnije, mora se objasniti autorov postupak koji je neobičajen i zaista može se porediti sa nekim postmodernistima, iako je došlo vreme kada više o postmodernizmu ne govorimo, nego o nekoj činjenici koja je bila, ali mogli bi je dovesti čak u vezu i sa nekim knjigama, recimo ovdje prisutnog Save Damjanova ili neprisutnog, ali davno prisutnog ili još uvijek prisutnog književnosti Milorada Pavića, ne samo zbog postmodernizma, nego i zbog različitih postupaka međužanrovskih, koji su jedan i drugi i treći koristili. Gordana je rekla da tu imamo znači, nekoliko tipova proze, znači tu neku naučnu prozu, slobodno možemo reći, koja ima i istorijske elemente, ima i neke druge religijske, obrazovne, naučne, u svakom smislu poučne. Onda ima taj drugi sloj, to je usmena književnost, jako prisutan od početka do skoro kraja, znači ne samo deseterac, koji je za mene isto veliko otkriće i najveće zadovoljstvo čitalačko sam imao u tom drugom delu knjige, upravo zato što je to nešto izuzetno urađeno i vešto, stilistički, metrički, kako god hoćete, i naravno duhovito, a nije se udaljio od činjenica od kojih je pošao, to su znači ti biblijski kažemo, delovi koje je prevodio. I posle ove pesme na desetercu koje je pisao. Znači da je tu povezano nekoliko žanrova, vrlo vešto se meša nekoliko stilskih, kažemo, nivoa, a istovremeno i jezički izuzetno bogata. Prosto ima takvih elemenata da se ne možete ne nasmejati, jer su izuzetno duhoviti. S jedne strane, to nije onaj, ima i onog, da kažemo, narodskog humora, narodske one mudrosti, koja dolazi iz iskustva, koja dolazi iz okoline iz koje je autor došao, to je Sarajeva, i tog nekog međunacionalnog, međureligijskog kruga koji je kome on odrastao, živeo i koji se osjeća skoro na svim stranicama ove knjige, a to je, znači, pored Sefarda i Jevreja, tu su, znači, muslimani, tu su i Srbi i tu su i Hrvati, znači i pravoslavci i katolici i naravno i drugi narodi koji dolaze i mešaju se kroz tu nevjerovatnu istoriju Bosne i samog grada Sarajeva. Tako da, ja kada sam prvi put pročitao ovu knjigu, zaista u jednom dahu bio sam potpuno zbunjen da se sve to sabralo u jednom čoveku, pritom do tog trenutka za mene nepoznato. Kasnije sam pokušao da dođem do neke druge knjige, međutim nisam uspeo, a nadam se da ću sada uspeti kada objavi ovaj isti izdavač, tako da ću sa zadovoljstvom da čitam. A s druge strane, i sama činjenica da je iz Sarajeva i da je poneo taj vrlo neobičan, ne znam da bi ga mogu nazvati, ne bih rekao identitet ili individualnost ili kako već, ali mislim da tu ima i nešto drugo, da tu ima mnogo toga što se može nazvati i mentalitetom, ako može tako,
duhovnost određena i ta neka naklonjenost ka razumevanju različitih naroda, nacija i religija i tolerancija za sve to. A istovremeno i jedna linija koja daje neku vrstu oduška, znači i njemu samo, a i čitaocima, zato što prema svemu ima određenu rezervu, spremnost da se našali, da pronađe neko rešenje koje od jedan put iznenadi nas koji čitamo, jer ništa nije unapred predvidljivo. Vi kad krenete da čitate jednu priču, ona ode u potpuno drugom pravcu. Vi pomislite sve će to da bude jedna mala istorija jevrejske nekog praznika ili nekog običaja, a ovo se pretvori u nešto sasvim drugo. Tako da neke od tih priča mogu da se doživljavaju kao anegdote, naravno na jednom višem nivou, a ima dosta anegdotskog u većini tih priča, a druge priče imaju zaista taj vešto provučen, poučni karakter. Vi možete saznati čitajući ove priče o svim najvažnijim jevrejskim praznicima, o nekim važnim ljudima koji su se pojavili u istoriji judaizma i kod nas i u svetu, i naravno o nekim našim ljudima koji su se sticam okolnosti sa njima susretali i na raznim mestima ulazili u neke konflikte ili u svakom nekom slučaju životne situacije i scene iz kojih se ovo izlazi. Imate osjećaj da je u pitanju jedan mnogo zreliji u tom smislu i pripovedač i stariji čovjek, jer je pokupio toliko iskustava i znanja, prosto je nevjerojatno da ste to sve sabrali u jednoj ličnosti, a jeste, očigledno je ova knjiga, primer, iako kaže da je nesabrana, ali ipak je sabrana. Sabrana je velika, zaista velika erudicija, zavidna erudicija i ne može nijedan čitalac, čitajući bilo koji od ovih segmenata, da se ne zadivi kako to teče, kako nema zastoja u nizanju događaja, kako se nižu dijalozi izuzetno zanimljivo, kao kad se priča o neki dobar vic, ali zaista to je nešto toliko kao da ima veštinu onih nekadašnjih usmenih pripovedača da pamti sve i onda prema situaciji prilagođava određene scene, slike ili junake prema događajima ili prema onima kojima pripoveda ili kojima čita ili piše. Tako da zaista uživao sam u svakom trenutku čitajući ovu knjigu. Nedavno sam i ponovo pročitao i potvrdio da zaista taj prvi utisak nije bio varljiv, da je pred nama jedna heterogena knjiga, ali da je u njoj zaista mnogo toga što je itekako vredno za čitanje i može da bude preporuka svakom ko se u ovom trenutku našao ovdje za nama. A popravim se raspoloženje, B, budete i vodi. Zamolio da pročitaš nešto da vidimo da li je to baš tako što je ispričao. Evo, pošto ste vi podvukli taj didaktički karakter, evo jedna didaktička priča. Kaže, koliko je to drugačije od seksa. Priča se, samo se otvorilo ovde, a mislim da je i to s neba dato. Priča se među bosanskim sefardima kako je jednom, a po riječniku čini se da je nije bilo davno, jedan jevrejin agnostik došao kod jednog hahama stare škole i rekao mu, Ribi, imam za tebe 10 pitanja vezanih za dogmu o božanskom samoobjavljivanju ljudima putem Tore i ako mi odgovoriš na svih 10, postaću pobožan. Stari mu je haham odgovorio, može, ali pod uslovom da prvo 2 nedelje jedeš kašer. Ko biva isključivo hranu dozvoljenu po pravilima jevrejskog zakona i pripremljenu u skladu s istinom. Što bi ja jeo kašer, ako i onako ne verujem u Toru, vajkao se agnostik. A ti nemoj, odgovori mu kratko haham. Agnostik ode kući i iz nepoznatih razloga koji ljude čine ljudima, prelomi da proba da jede kašer 2 nedelje. Poslije 2 nedelje opet zapuca kod hahama, Ribi, evo mene s mojim pitanjima. Znači, nisi umro od kašer hrane, dočekaj ga haham. Još da vidimo šta će biti kad budeš držao 2 šabata za redom. Pa ne misli valjda haham da ću iz čista vina držati šabat, ja koji ne vjerujem da je moguće ikad išta za prave znat o onostranom.
Jok, nego ću ja iz čista mira ozbiljno pričati o svestranom, s nekim koga cijela ta priča uopšte ne zanima za prave. Kako me zanima? Pa da te zanima, provjerio bi. A šta je uradio nego provjerava? Pa ne provjerava se, pola ne bio tako. Nego kako? Držiš lijepo dva šabata ko čovjek. Ne budi ti lijevo agnostiku, te stvarno iskrči da ne puši, a vele da je bio obrt tuđija i ne vozi na šabat, pa kad već nije otišao nigdje na izlet, ode malo i u sinagogu, a kad se već zatekao, ostade malo i da čita i pošto se prvog šabata vola nešto i nije napatio, održao on i drugi, pa će sam sretan Hahamu na noge. Ni bi, evo mene opet s mojim pitanjima. U dobar čas dočeka Haham, taman sam evo završio s ispisivanjem tefilina za tebe. A tefilin je, da ako pripomognem judaizmu manje ličnim čitavcima, je par crnih kožnih kutijica sa svitkom koji sadrži osnovne maksime judaizma i prilikom jutarnje molitve tefilin se vezuje na ruku i na čelo. Šta će meni tefilin kad se ja onako ne molim? Ajde, šta se praviš Mordehaj? Znaš i sam da ću ti sad preporučiti da mećeš tefilin svako jutro 2 hefte. Voljeti kući, voljeti u minjanu, u sinagogi. Ja? I dokle tako? Pa ne misli kakav da ću ja tako početi, što bi narod neko na trehu držati svih 613 zapovijesti, a da mi on uopšte i ne odgovori na moja pitanja. Časnu ti riječ dajem 2 hefte tefilina i možeš pitati što hoćeš. Nagodom nakav agnostik iz ove priče ne budi mu zahmet, pa on stvarno počeo stavljati tefilin svako jutro. Poslije 2 nedelje, ako nije bilo i manje, dođe on opet kod sinjor Hahama. Hahamu još nije otvorio vrata, a on će. Ribi, imam jedno važno pitanje. Kad čovjek kaže blagoslov za ručni tefilin, priveže ga i taman krene da stavi počarni tefilin, a ono mu zazvoni mobilni. I on se mahinalno javi, smijelo govoriti dok još nije metnuo tefilin ili treba da ostavi otvorenu liniju dok ne stavi tefilin na čelo. I meni se neki dan slično desilo, me čini da je u takvoj situaciji najbolje da se čovjek nakašlje. Koliko da oni s druge strane čuju da je veza uspostavljena, a kašljanje nije govor kojim se prekida radnja, nad kojom je već izrečen blagoslov, i onda brzo staviš tefilin na čelo i šalom al Israel, ko biva mirna Bosna, možeš pričati ko čovjek. Pričam ja neki dan ovu priču dvojici prijatelja, jedan romantik, kaže oduvijek, a drugi skeptik, od kad ga znam, što ispade moj lični oduvijek, pa će romantik. Baš lijepo priča pokazuje kako je Tora zapravo kognitivna stvar, koja se shvata kroz praksu, a ne teoretski spolja. Aha, super priča, dočeka ga skeptik, pokazuje kako je judaizam zapravo kompulsivna neuroza. Ne da mi đavo mira, pa i ja potražim jednog Hahama da ga priupitam da li je Tora kognitivna stvar ili kompulsivna neuroza. Kad razmislim, njegov odgovor i nije bio neočekivan. Ne čini mi se da je skeptiku dao za pravo, premda ne znam ni koliko se složio sa romantikom, a evo kako je glasio večeri odgovor. Ne znam je li kognitivna, ali znam da nije mnogo drugčija od muško-ženskih krevetli odnosa. Evo, kako sad nije drugačija od seksa. Lijepo, brati. Ko je praktikuje, ne teoretiše previše, a i obrnuto je tačno. Čim neko previše teoretiše, mora biti da ništa ne radi. Mnogi ko pitaju. Ili je ovo kraj? Ne, ovo je početak. Početak čitanja. Možemo pričati ovako privatno, tamo su knjige, autor se potpisati. Hvala. Nenade, samo jedna reč. Da ne bude da sad tu mi pričamo neku uvrnutu, skrajnutu priču jednog krajnje neobičnog intelektualca izuzetne biografije svakako, ali nekog ekscesnog tipa. Ne, zapravo nije tako. Zapravo nije tako. Jer ja ću vas pozvati da se setite koja je ove godine dobio Vinovu nagradu i za šta. Dobila je Milena Marković, njenovu se nagrada dodeljaju za roman, a to što je ona napisala, deca su, recimo, poema, bez interpunkcijskih znakova. Što to meni govori? A pa eto, delim to sa vama. To mi govori da se nalazimo u poetičkom smislu na nekom raskršću kada izuzetni pisci trasiraju
neke nove tokove. Ništa više, ali ništa manje. Opet ja. Za kraj možda nešto ovako, preporučio bih jednog dobrog pisca koji se zove Rabih Alamedin i napisao je nekoliko knjiga koje su prevedene na srpski, a po mom skromnom sudu najbolja od njih je knjiga koja se zove Hakawati ili Pripovjedač. Zašto mi se dopada? On je malo više orijentalac nego ja, pa imao vremena da ovo čim se ja bavim napravi na 500 i nešto, ne 1000 strana, ali šta je bitno, Postoji, znači, ta institucija Hakawatija, pripovjedača. Na Bliskom istoku, posebno u Egiptu, pripovjedač dođe u kafanu. I u zavisnosti od toga šta mu poslužuju u kafani, on priča priču koja može da traje 2 sata tog dana, ili 7 sati tog dana, ili 7 dana, ili 77 dana, ili 777 dana. I u zavisnosti od toga koliko su dobre ponude koje donose, bilo u novcu, bilo u kafama, bilo u nargilama, bilo u hrani, bilo u slatkišima, to je priča bolja i to su uspješniji oni koje publika voli. A kad publika malo omane pa donese hranu slabiju nego juče, onda im on ubije nekog od likova koji bi bio simpatičan ili taj lik ako ništa slomije ruku. I na Bliskom istoku ljudi sjede i slušaju tog i takvog pripovjedača. I sve to divno i krasno. A onda se pojavi Rabih Alamedin, hrišćanin iz Jordana, koji naravno živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Inače, ja držim da su Dostojevski naših vremena, uglavnom Arapi hrišćani koji žive na zapadu, od Rafika Šamija u Njemačkoj, preko toga Rabih Alamedina i tako dalje. Izgleda da taj višak identiteta s kojim oni hodaju okolo svijetom stvara uslove za dobru književnost, daje neki humus iz kog niče je dobra književnost. Zašto mi je bitan taj Rabih Alamedin? On čovjek priča roman koji vam izgleda kao pravi, pravcati, klasični evropski roman, 560 strana, čitate roman. Roman počinje tom nekom pričom o Hakawatiju i poslije toga roman. I onda se završava sa Hakawatijem i vi zapravo shvatite da niste nikad čitali roman, posebno ne zapadni, vi ste zapravo prisustvovali pripovjedanju Hakawatija, samo što vas je Rabih Alamedin nagovorio da budete sam svoj Hakawati i da umjesto sjednete pred nekog arapskog pripovjedača, čitate u sebi ono što bi vam taj Hakawati ispričao. Sad ja sa ovom knjigom i s mnogim drugim stvarima koje radim, poigravam upravo s tom nekom granicom između usmene književnosti i pisane književnosti, pokušavajući zapravo da u pisanu književnost vratim ono što je svojstveno usmenoj književnosti, a to su prvenstveno britkost, jasnoća izraza i poruka. U usmenoj književnosti niko neće uložiti minimum napora da prenese rečenicu koja je besmislena. Da prenese rečenicu čiji smisao nije jasan prenosiocu. Bez obzira na to da li se radi o zagonetci, ili se radi o poslovici, ili se radi o priči, ili se radi o pjesmi. Narodna književnost ima visoke zahtjeve koje, recimo, dobar dio francuskih književnih kritičara ne bi zadovoljili nikad, a to je britkost, jasnoća i poruka. Konkretna poruka šta si htio da kažeš. Pokušavam da to vratim u pisanu riječ iz prostog razloga što, i ja s ovim završavam, ali ima to neko Foucaultovo platno književnosti, da tako nazovemo, u kome znači jedno vrijeme su ljudi smatrali da sve što je varijabila nije bitno. I bitno je samo ono što je konstantno. A konstantno je uvijek isto i samim tim uvijek dosadno i onda su pisale stvari koje uvijek napravljaju jedno te isto, a sve ono što nas zapravo zanima, a to je kako su zapravo živjeli ti ljudi, čime su se igrala njihova djeca u Egiptu, šta su jele žene u Persiji, kakve su goblene vezli i koji ih je vezao muškarci ili žene na Osmanskom dvoru, to se sve preskoči i dobijemo samo opšte stvari. A onda smo nekako iz tih opštih stvari željni paparaciluka, da to tako nazovem, željni da uđemo u tuđe spavaće sobe i da vidimo šta drugi ljudi misle i šta im se dešava u organizmu i tako, nije bitno.
Došli smo do toga da se pisalo mnogo o tome, možda samo o tome. Pa smo došli do toga da, Bože moj, bilo kakva jasna poruka je previše šablonska i ona je dosadna i nije dostojna književnosti. Književnost treba tako da bude zakukuljena i zamuljena i ne treba niko didaktički da vas vodi za ruku, vi treba sami da dođete do zaključka. Najbolje ako je zaključak otvoren, možda zaključka ne treba ni da bude, a možda je pisac umro. Možda je to što ima da kaže o Andriću, o Driniću prije. Sam Andrić ili neka tamo feministička čitateljica sa Oxforda ili... Na koncu samo da pojasnimo, Oxford na engleskom znači volovski gaz. Pa kad sljedeći put budete s dubokim poštovanjem govorili o tom univerzitetu, prevedite na srpski njegov naslov, univerzitet volovski gaz i stvari će da budu smještene u njihovu pravu proporciju, bez ikakvog nipodaštavanja bilo koga ili bilo čega, ali dosadilo nam je. Hoćemo da kad otvorimo knjigu i posvetimo 5, 10, 15, 20 minuta, hoćemo da budemo bolji ljudi. Hoćemo da znamo da nismo džaba čitali. Hoćemo da znamo da nismo prisustvovali, izvinjam se, ja znam da je ovaj Novi Sad, da ste vi mnogo finiji nego vi u Bosni, ali hoćemo da znamo da nismo prisustvovali još jednom aktu onanije pred ogledalom, u kome pisac sjedi i divi se sam sebi kako je to lijepo sročio, a zapravo ništa nije rekao da se ne bi uvrijedio ni onaj i da ne bi zvučao didaktički. S obzirom na činjenicu, ja stalno nosim par šešira u isto vrijeme, kako se malo ne vide, meni ne smeta, upravo zbog tog rabinskog šešira, ne smeta mi uopšte didaktika. I ne smeta mi to što književnost podučava. Kad književnost podučava na jedan dosadan način, ili na jedan način koji nije kreativan, ili na neki način koji je previše propovijedački, a ne pripovjedački, onda je to loša književnost. Ali književnost ne postaje loša automatski ako je angažovana, a najmanje je loša ako je angažovana na onome što bi zapravo trebalo da bude nekako svakodnevna zadaća. A to je da se zapitamo nad samim sobom, da se zapitamo nad smislom svijeta, nad smislom Boga, nad smislom čovjeka, međuljudskih odnosa i tako dalje. I ja mislim da će poslije ovog Trećeg svjetskog rata književnost ponovo, sada smo na nekom mjestu na kome širom svijeta se sve manje studenta upisuje na humane nauke, književnost i takve stvari, filozofija, koga to zanima. Došli smo do neke tačke, poslije, ja nadam se da neće biti pretjerano traumatičnih posljedica, ali ja očekujem u vrlo dogledno vrijeme veliki comeback humanih nauka i veliki comeback književnosti, veliki comeback zapitane književnosti, veliki comeback prosvetiteljske književnosti. Treba će nam novo prosvetiteljstvo. Danas, kad izgleda da su svi, ne znam kako pismeni, kad je došlo do opšte devalvacije akademskih naslova i kad je zapravo BA postao ono što je nekad bila matura, a MA je postao ono što je nekad bio BA, a doktorat je postao ono što je nekad bio MA, a postdoktorat je postao ono što je nekad bio doktorat, sve nam se nešto čini da smo strašno prosvećeni, a nismo. Sve je fragmentarno, ljudi su fachmacheri, stručnjaci su za ovo, za ono, sposobnost da se u nešto udubite i tako dalje, sve je to na nekom nivou na kojem nam opet treba Dositej, da nam opet kaže knjige, a ne Zvona i Krapovci. Mislim da te buduće knjige sad, za narednih 100-200 godina, više neće biti knjige o podrignuo sam, nisam podrignuo, spavao sam, nisam spavao, imao sam erekciju, nisam imao erekciju, toga nam je navrh glave. Mislimo da će, ja lično mislim i želim da vjerujem, da će to biti knjige koje se bave čovjekom i Bogom, čovjekom i svemirom, a ne čovjekom i stomakom, čovjekom i stražnicom, čovjekom i podvazdušjem.